Alo, a ne bi raj miksu na frekvenciju 12.9. Je treba rokice ogrevati, kaj stava? Dame in Kam te bom peljal? A ja snemamo, pa. A ja, to je Max. Teo Max. Teo Max. Teo Max. Čo? Hej, Povej mi, s čim se ukvarjaš, kaj sploh delaš? jaz vrtim muziko, trudim se tudi nekaj delati. Kaj je najbolj naključno, kar se ti je zgodilo na poti na oder? Ja, ne vem, ko me kdaj srad primal, kaj jaz smem. Če bi moral izbrati eno hrano, ki bi jo publika morala metati po stageu, po odru, whatever, kaj bi ta hrana bila? Špagete bolognese. Z nami je bil... Kdo? A ja, Teo Max. Ki bo rolal A ja spet, 12. septembra na Frequency Frequency. festivalu. Kako sva sinkala, dober. Ok, mi pustiš roko. Prosim. Jedno. Weirdo.